byinshi tuguhishiye rwose, by'umwihariko nongera ngo by'umwihariko mu makuru y'imikino muri EP nyamukandagira mu kibuga cya Simitutu rwose tugiye kujyamo turebe icyo bita zandani, ya makuru y'imbere mu equipe yanyu rwose twinjiramo tukareba bimeze bite muri EPR nyamukandagira mu kibuga cya Simitutu yitegura gukina imikino ibiri ya gishuti ikomeye cyane. Ikipe ya APR iritegura gukina imikino ibiri ya gishuti ikomeye cyane n'amakipe ari ku rwego rwo hejuru, amakipe akomeye, amakipe aremereye rwose afite izina riremereye. Wakwibaza ngo bimeze bite, ese ayo makipe yahe, ese bizakinira hehe cyangwa se bizakina ryari? Ibyo byose nibyo bagomba kugenda mbazanira kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Ariko ndagira ngo abafana b'ikipe ya APR rwose muze tuganire. Iki ni ikiganiro, ntago ari ivanjiri, baraduha ibitekerezo namwe mu buryo mubyumva rwose, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Mugende mutubwira ati iyo ngingo rwose turabyumva gutya, nyine muri make tukigire ikiganiro, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Nge ubasuza ugiye kubagezaho ikiganiro banyita Kwizera, ninge mubana mu biganiro bya buri munsi. Mbere na mbere banza kandi subscribe, ubundi twinjire mu cyo bita imiriro hatari rwose muri EP nyamukandagira mu kibuga rwose cya Simitutu. Intare batinya n'andi mazina menshi agiye atandukanye abakunzi bayo bagenda bayita cyangwa se bagenda bayitazira menshi cyane, asobanura ubuhangange n'ubushongore n'ubukaka bw'iyi kipe rwose. Ikipe ya mbere mu Rwanda ifite ibikombe byinshi, ikipe ya mbere ifite ubukungu buhagaze neza cyane mu Rwanda ndetse no mu karere. Ibyo byose ni impaka zagiye zicika ku ruhande rwa nyamukandagira mu kibuga cya Simitutu. Kuri uyu munsi rero mbazaniye amakuru ameze gutya, nyuma y'uko ikipe ya APR imaze kuba yasoza transfer zayo, igiye gukora icyo bita pre-season hatari. Abantu bataherukaga, ntago mweruka ikipe ya APR rwose wenda yerekeza hanze y'u Rwanda ikajya gukora icyo bita umwiherero ukomeye cyane yitegura shampiyona ndetse n'imikino nyafurika. Ikipe ya APR iritegura gukina imikino ibiri ya gishuti tariki 2 z'ukwezi kwa munani. Ikipe ya APR igomba gucekera n'imwe mu ekipe akomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, imwe mu ekipe rwose y'ubukombe mu gihugu cya Tanzania, nyuma y'uko bakinanye imikino yo mu myaka yashize zagiye. Ikipe ya APR yagiye itabazwa mu mikino imwe n'imwe igiye itandukanye ya Simba Day. Ikipe ya APR yagiye ihurira mu marushanwa agiye akomeye na ya Simba, nyine na ekipe y'inshuti cyane. Tariki 2 z'ukwezi kwa munani ikipe ya APR igomba gukina na Simba Sport Club, umukino wa gishuti ugomba kubera ahantu hataramenyekana rwose. Ariko nubwo hataramenyekana, twe tuba twamaze kugenda twumva abo hagenda havugwa rwose. Muri iyo mikino ibiri ya gishuti ikipe ya APR ishobora kwerekeza mu gihugu cya Tanzania gukina umukino wa gishuti, cyangwa se bagakina muri Maroc na Tanzania rwose. Hari hamwe muri aho ngaho ikipe ya APR igomba gukinira umukino wa gishuti ndetse na Simba. Ariko amakuru menshi yerekeza ikipe ya APR mu gihugu cya Maroc, kuko ariho igomba gukora pre-season, igahurira n'amakipe agiye atandukanye, aho igomba gukina na Simba Sport Club umukino wa gishuti ukomeye cyane rwose, ngo ugomba kuba